Nyamusaraba aza kubwira leta y'Kinshasa yuko amaze kugwiza imbaraga ashobora gutera u Rwanda. Yego. Bati n'ubundi mwebwe n'ubundi musanzwe mufitanye ibibazo n'u Rwanda. Ubwo Nyamusaraba ari wa P5? Oya, Nyamusaraba ari wa Gumino. Gumino. Ariko niwe wazanye P5 mu mababa ye. Nese Gumino hari ikibazo yari ifitanye n'u Rwanda? Cyo ni ikiganiro cyari. Nawe reka kugako gasubize. Gumino ikirimo umugabo witwa Masuzu, ubu ni general. Masuzu yari afitanye ikibazo n'u Rwanda mu ntambara ya RCD. Ya Kongo. Aza kwicamo igice, aza kwifatanya na nuza. Na FARDC. So icyo gihe barwana n'u Rwanda, igihe intambara yari ikaze cyane. Noneho iyo ntambara ngira ngo u Rwanda ruyikuramo, biragisha imishyikirano, bumvikanye na Kongo n'ibiki. Noneho reka ngaruke kuri Red Tabara. Urumva nzanamo amakuru menshi ukayakuramo ibibazo, bikahita biba ikindi kiganiro. Ariko reka tusubire kuri Red Tabara y'Abarundi. Red Tabara imaze kugaba ibitero bikomeye ku bamayimayi, donc yari ifatanyije n'abamayi b'Ababembe. Yego. Noneho bagaba igitero kuri Gumino. Kuko Gumino yari yarabazengereje kubera afatanyaga na P5 mu rwego rwo gushaka space ikomeye, bakoraho training wing, ariko bakanakoraho n'ubutasi. So they needed a big space to control. Noneho baheza umwuka abamayi b'Ababembe. Abamayi barangije so guheza umwuka gusa abamayi bakubita Red Tabara mu buryo bufatika. Yego. Bakubise Red Tabara kuko urumva abantu bagraduatingaga aba recruits ba P5 bagombaga aho bajyaga kwiyemenyereza intambara no kurwana na Red Tabara no kurasa abamayi. Yego. Umuhangayiko wa nyawo muri ubu buzima ntabwo ari uwo kubura amafaranga yo kubaka inzu. Umuhangayiko wa nyawo ni ukugira amafaranga yo kubaka inzu nziza y'inzozi zawe, ariko abantu bakayubaka nabi cyangwa se bakakwigira umushinga nabi, ya mafaranga agahomba. Ntuzemere ko ibi bintu bikubaho, kandi hariho ibigo nka Premium Construction Group, inzobere mu ishoramari mu mishinga y'ubwubatsi. Bagutegurira umushinga w'ubwubatsi wakwinjiriza amafaranga menshi buri kwezi. Banafite uburyo bw'ishoramari rihuriweho aho wafatanya n'abandi ukunguka hagendewe ku migabane yawe. Batanga serivisi zose z'ubwubatsi nko gutegura ibishushanyo by'inzu, gushakira abantu ibyangombwa byo kubaka ndetse no kubaka inzu, kubera ko bafite aba engineer bamaze igihe kinini cyane bubaka inzu hano mu Rwanda. Wowe hamagara cyangwa wandikire Premium Construction Group kuri 07 85 59 80 cyangwa 07 88 88 42 cyangwa basangaho bakorera i Remera iruhande rwa Nesa. Ririmo umugabo witwa Niyombare wahoze ayoboye ubutasi bw'u Burundi mbere. Yego. Nyuma ngira ngo aza kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Yego. Ariko mu by'ukuri amakuru make mfite kuri Red Tabara. Yego. Nuko ituruka ku ishyaka rya politike ryitwa MSD. MSD y'umugabo witwa Sinduhije. Yego, Alexis Sinduhije. Alexis Sinduhije. Igihe cya kudeta yo muri 2015 yageragejwe. Yego. Nubwo nayijyamo cyane kuko nayifite ibyayo byinshi, nayifite amakuru yayo y'ibanga yihariye, arimwo no kugarura nkuru nziza i Bujumbura n'ibihugu byo mu karere byabigezemo uruhare. Yego, nayo n'indi nkuru yihariye. Mbere yuko nkomeza ndagusaba ibintu bitatu. Yego. Ikintu cya mbere, hari ubwo mvuga ibitekerezo byanjye nkava nkayobera mu busobanuro.
yego ukansangayo aho kungarura ukansangayo tukayobana kugeza aho ndibugarukire bityo abantu bagatekereza yuko ari jyewe uba wateguye ikiganiro jyewe mbaje gusubiza ibibazo uri bumbaze yego rimwe hari ubwo neguza icyo turi buganire ubundi nkaza nk'ubu ngubu naje ntazi icyo mbazwa waje utazi ko ngiye kukubaza ibya Red Tabara n'u Burundi gusa nari nzi ko uri bumbaze cyane muri politiki y'ibiyaga bigari n'umutekano waho Red Tabara urumva mbere y'uko kudeta iba habaga ibyigaragambyo yo kwamagana banda ya gatatu ya Nkurunziza guhindura itegeko nshinga nabyo birimo igihe Nkurunziza yahinduraga itegeko nshinga ashaka kujya kuri manda ya gatatu yego icyo gihe hari abana bo mu makaritsiye akomeye y'Ubujumbura yego b'urubyiruko bigaragambyaga bavuga ati ibyo turabyamaganye bavuga yuko babyamaganye bityo muri resistance yabyo haza kuririramo uriya Niyombare akora kudeta yego ariko hagati aho mbere yuko akora kudeta hajyaga havuga amagrenade n'iki yego abantu bakagira ngo ni abigaragambye ariko mu by'ukuri MRCD igisirikare cyayo cyari cyatangiye iyi mouvement pour la solidarité et le développement ya Alexis Sinduhije yari yatangiye itera amagrenade noneho mu CNDD-FDD mu rwego rwo guhagarika imyigaragambyo n'urwego rwo kuburizamo kudeta yego basenya Red Tabara barisenya itarabaho Red Tabara icyo gihe yari itarabaho ko nk'igisirikare yego ariko urubyiruko rwa MSD yasinduhije bari bafite amagrenade bayatega bagira gute bituma na CNDD-FDD yibanda ku rubyiruko rwose rwigaragambyaga ishaka gutekereza yuko ari rwo rurimo gutera amagrenade noneho icyo gihe mu guhagarika kudeta Nkurunziza asubiye ku butegetsi abantu barahunga yego harimo Niyombare n'abandi ariko bivuga ko Niyombare ari mu Rwanda Robert muheruka ari i Rwanda ariko sinzi niba akiri i Rwanda agihunga nibwo namenye ko ari i Rwanda yego ariko sirakomeje gukurikirana makuru kumutrolinga kuko ntabwo relevance ye nakomeje numva relevance ko bwari ubwa mbere numvise umuntu ugiye gukora kudeta byagera hagati akanga kurwana ngo arashaka kudeta itamena amaraso ibyo nibyo nko kuvuga ngo kambyihorere nabyitiranya nko gufata umukobwa ku ngufu ariko ukavuga ngo ntabwo ashaka gupenetra kamubabaza kandi wamufashe ku ngufu ibintu birarangira MSD isa nkaho icitse abenshi bayo bahunze ariko rwa rubyiruko rwayo duhungira mu bihugu byinshi mu karere bamwe bajya Kenya abandi baza mu Rwanda abandi bahungira hirya no hino no muri Congo baza kwishyira hamwe bishyize hamwe batanga amafaranga muri Congo bayahereza uwari uyoboye ingabo nayo mafaranga ndumva nyazi ariko ndagakubijyaho cyane uwari uyoboye ingabo muri Sud Kivu wa leta ya Congo ubwo muri FARDC bajya muri za Plaine ubwo ni iki mu murenge yego muri Plaine mu bibaya yego
ariko bagiye muri za plane buriya babaje no kuba inshuti z'abanyamurenge cyangwa mu bisiza ibintu nk'ibyo iyo ngiyo mu bisiza n'ibibaya n'ibiki noneho mu bisiza ni muri plane noneho baza rimwe kujya banatabara abanyamurenge batewe na mayimayi y'abapfurero mayimayi y'abapfurero bagira umutwe wabo witwa Birozi Bishambuke mayimayi y'ababembe yafashwaga na leta icyo gihe Red Tabara yigeze kubatabara nka kabiri ariko badacana n'uwaka n'iyindi mitwe yari irimo kugaba ibitero mbanyamurenge yego byavugwaga intelligence yari hari nuko ni Bujumbura leta ya Gitega yari yashyizemo amafaranga muri iyo mitwe yo kurwanya Red Tabara. Ubwo leta ya Gitega ni leta y'u Burundi? Yego. Barwanje Red Tabara niko kwiyubaka iza gufatanya na bamwe mu bamayimayi b'ababembe bagaba igitero ku banyamurenge. Bari inshuti ibacinya. Bari inshuti ibintu biza bapfa icyo Gumino. Gumino wa mutwe w'abanyamurenge wo kwirwanaho. Gumino buriya yitandukanye na Twirwaneho. Twirwaneho ubu ngubu uyoborwa n'umugabo witwa Makanika. Gumino icyo gihe yari iyobowe n'umugabo witwa Nyamusaraba. Yego. So icyo gihe nicyo gihe hajemo biki birimo na leta y'u Burundi ifatanya n'imwe mitwe. Noneho Nyamusaraba sizikora yumvikanye n'undi mugabo w'Kinshasa nabyo nsa icyo kizaba ari ikigaro cyihariye cy'uburyo bumvikanye ubwo nacyo rakitwemereye bakazanamo trading wing yo mu Bijombo yari ya P5 imwe irwanya leta y'u Rwanda. Yego nayijemo. Noneho ndibuka icyo gihe P5 kugira ngo ifatanya na Gumino ngibona ahantu hagari aho gukorera training wing kuko training wing yabo yari iri hafi y'agasoko k'abaturage. Kuko bajyaga mu isoko kari bafite amafaranga bakagura ibintu byose n'abaturage baje kuhahiramo bagasanga byarangiye. Nyamusaraba aza kubwira leta y'Kinshasa yuko amaze kugwiza imbaraga ashobora gutera u Rwanda. Yego. Bati n'ubundi mwebwe n'ubundi musanzwe mufitanye ibibazo n'u Rwanda. Ubwo Nyamusaraba yari wa P5? Oya, Nyamusaraba yari wa Gumino. Ariko niwe wazanye P5 mu mababa ye. Nese Gumino hari ikibazo yari ifitanye n'u Rwanda? Cyo ni ikigaro cyari. Nawe reka kugako gasubize. Gumino ikirimo umugabo witwa Masuzu ubu ni general. Masuzu yari afitanye ikibazo n'u Rwanda mu ntambara ya RCD ya Kongo. Aza kwicamo igice aza kwifatanya na FARDC. So icyo gihe barwana n'u Rwanda igihe intambara yari ikaze cyane. Noneho iyo ntambara agira ngo u Rwanda ruyikuramo biragisha imishyikirano bumvikanye na Kongo n'ibiki noneho reka ngaruke kuri Red Tabara. Urumva nzanamo amakuru menshi ukayakuramo ibibazo bikahita biba ikindi kiganiro. Ariko reka tusubire kuri Red Tabara y'Abarundi. Red Tabara imaze kugaba ibitero bikomeye ku bamayimayi doko yari ifatanyije n'abamayi b'ababembe. Yego. Noneho bagaba igitero kuri Gumino. Kuko Gumino yari yarabazengereje kubera afatanyaga na P5 mu rwego rwo gushaka space ikomeye bakoraho training wing ariko bakanakoraho n'ubutasi. So they needed a big space to control. Noneho baheza umwuka abamayi b'ababembe. Abamayi
barangije si ugweza ubwuka gusaba mayi bakubita Red Tabara mu buryo bufatika. Yego. Bakubise Red Tabara kuko urumva abantu bagraduatingaga aba recruits ba P5 bagombaga aho bajyaga kwimenyereza intambara no kurwana na Red Tabara no kurasaba mayi. Yego. So, barashe Red Tabara ihungira aba mayi kuko aba mayi bakubiswe na P5 ifatanyije na Noza na Gumino. So, bose bahuje ibibazo. Gumino irakubitwa, aba mayi bariho barakubitwa. Aba mayi bakira Red Tabara. Bamaze gukomera bagaba igitero Umurenge, basenya imihana, baratwika ibiki bikomeye. Byari ikibazo gikomeye ni mu Rwanda, byaravugwaga yuko harimo kuba jenoside ku Banyamurenge. Ngiye batwikaga mu mihana y'Abanyamurenge, tubona batema inka. Yego. Harimo n'umuntu nyakwigendera w'inshuti yanjye wabivugaga witwa Bukuru Ntware, kuko yari afite ONG ikorera iwabo nk'umunyamurenge kugira ngo ibyo bigeze aho. Icyaje kuyoberanamo nuko muri izo ntambara zatumye Gumino ikubitwa. Gumino irakubitwa na Red Tabara n'abamayi, ariko barakubitwa uburyo Nyamusaraba yahunze za Bijombo na P5 irasenyuka. Arakubitwa ahungira i Burundi. Ndagira ngo nkurikire neza kuko sinshaka kuri busubize nyuma. Ahungira i Burundi, umuntu wari ufite ingabo zigera ku hafi 1000 ahungira i Burundi n'abasirikare 5. None icyo gihe u Burundi buramufasha, aragaruka muri Kongo. Agarutse muri Kongo, noneho barongera baramukubita, noneho Red Tabara iramukubita bisukuye. Ahungira mu bamayi. Bamayi bafatanyaga na Red Tabara. Abari babungira. Urumva imitwe yo muri Kongo ihora ntabwo bamenye ufatanyije n'undi, bihora bihinduka. Ubu Nyamusaraba yari mu bamayi, ariko byaje kumugoragira ngo amakuru avuga ko yasubiye i Burundi, akemeza yuko akiri kumwe n'abamayi. Naho Red Tabara yiyubakira aho ngaho ibiki byose muri Kongo, uburyo igabye igitero i Burundi, cya gitero cya mbere. Ariko mu kugaba igitero i Burundi, bamwe bavugaga yuko atariho yakigabye ngo ari operasiyo y'ingabo z'u Burundi kugira ngo zishake umwikomo ku Rwanda. Kuko abo babivuga banemeza yuko Burundi aribo bari inyuma ya Tshisekedi. Mu by'ukuri byo imyanzuro Tshisekedi arimo gufata wo muri Kongo, ahubwo ayikura i Burundi, ntabwo ari igitekerezo cye. Ubu iki kiganiro navuze ngo ndakiyobora hatajemo Kongo ikomeje kwigarurira akarere. Urumva Red Tabara iba muri Kongo. Kongo nayo iri kumwe n'iyo mitwe, iri kumwe n'Uburundi. Kandi Uburundi bari kumwe n'iyo mitwe. Kongo Kinshasa iri kumwe, Tshisekedi ari kumwe n'Uburundi, akaba ari na kumwe n'iyo mitwe imwe. Ariyo yafashe agashyira hamwe akayita Wazalendo, barwanya M23. Ariko Red Tabara iguma ihari kandi yiyubaka. Igaba igitero cya mbere, icyo General Neva yashijaga u Rwanda, akavuga yuko hari ibiro ari bari kurutize wapi, kubera ko Red Tabara batagiye kwisuganya bagiye muri Kongo, bashakaga ahantu ho kujya baritoza, ariko naho gukora recruitment, kuko bagombaga gusanga amakambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Kongo, cyane cyane hari imwe kambi ya Rusenda. Bagiye gushinga ibirindiro hafi yayo kugira bajye bacunga, babone n'ibiryo, bahita barukirita mu nkambi.
urumva ko babonye umwanya wo kwiyubaka no kubona abasirikare. nawe ibyo biba Uburundi bufite ingabo muri Kongo. Yes, ubwo zirabibona ingabo zikabibona Yego. ariko zanarwana n'ishoboye gutsinda Red Tabara. ko Red Tabara rimaze kumenya iyo misozi yose. Yego, urumva hamaze imyaka kuva 2015 kugera ubu, imyaka 7 2015 kugeza ubu, imyaka ahubwo 9. bamwe mu batekereza yuko naringezeyo yuko igitero cya mbere cya Red Tabara atari Red Tabara yakigabye, ushobora kuba ari masike yakozwe na leta y'u Burundi, ishobore kuba ari masike yakozwe na leta y'u Burundi. ariko mu by'ukuri ibyo Neva yavugaga ko bishe ibibondo ngo imiyabaga, niba ari imiyabaga niba ari ibiki bimwe birimo ukuri, ibindi ni ukubeshya. ukuri kurihe? icyo gitero cyahitanye abasirikare n'abapolisi. Yego. kandi kigabwa ku kigo cya gisirikare. Yego. ni ahantu bahuriye n'abana n'iki. so ushaka kuvuga iki cyabaye mu minsi 2 ishize cyangwa umunsi umwe ushize? Kimwe cya mbere ni nacyo Neva yashijaga u Rwanda, cyatumye n'imikeke ihagarara. N'imikeke ihagarara, babacyurira imikeke ngo n'ibiki bindira ngo na Tanganyika ngo nakigora Burundi bwari bwarakoze. ariko muri icyo gitero amakuru angeraho, yego, bishe abasirikare, bakomeretsa n'abasirikare, bica n'abapolisi, nta musivili wari urimo. Yego. ariko leta y'u Burundi yo ivuga ko baje ngo kwica abana, ngo bica ibibondo, ngo n'imiyabaga, niba ari imiyabaga niba ari ibiki. Bafite kundi mu Kirundi babivuga nimba ari inzoya. Inzoya nimba ari inzoya. Niba ari inzoya niba ari iki. Kirundi kiragoye. Ari nacyo cyatumye bafunga umupaka. Bamaze gufunga umupaka bacyurira abanyarwanda ngo imikenke, niba ari imikeke, ngo na Tanganyika, ngo na buriya bukanura amaso indagara. nawe ibiganiro byacu hari abantu benshi baba bazi ibyonzi, kuko ari byo nanga kukubwira bo bakabyandika muri comment. naze kukubwira umwami w'umwana babyandikamo ko ari Gahindiro, bambwiye ko ari yo Gahindiro. Yego. Sinzi ikindi naze kukubwira ibintu byinshi bajya babyandika n'abanyamagana ngo sinjya nkubaza ibibazo ngo usubize ibintu bashaka, ngo hari ibintu bashaka uzi ntakubaza, ubwo nawe uzakorane nabo mu setike. Jewe ibyo nzi nabivuga, iyo mbajije bitari byo nanjye njya mu njyana, wese nasubiza ibyo utambajije. Nakanga ubu nzatanga umwanya kuri comment bajye bambwira ibyo bintu. Cyangwa se bashobora kuba atari n'ibintu runaka, ahubwo ari uko nagira ikiganiro bo bakumva aho naringeze, bafite ibibazo bambaza, ariko we ntubimbaze. Tuzabashyiriraho umurongo wo kujya bayikubaza, kuko ese nta kuntu kuri YouTube mujya mukora ibiganiro biri live. Bibaho. Nibwo tuzagikora kiri live, tuzabararike wana umunsi umwe tuvuge ko uyu munsi dufite live. So icyo gihe Red Tabara yigambye ko ariyo yakabye icyo gitero. Yego. Kuri account yayo kuri Twitter. Yego. Now ikibazo gisigara, amakuru yamerezaga nuko Red Tabara yego yagombaga kugaba ibitero bikomeye. Yego. Birenze ibyo urimo kumbaza byabaye ejo. Byabaye ejo numvise ko byatwitse, ariko n'ikigo cya gisirikare. Batwitse ikigo cya gisirikare, actually bateye ku bigo bya gisirikare bibiri. Basenya n'ingoro ya CNDD-FDD ingoro y'ishyaka riri ku butegetsi Bujumbura. Ni igitero Burundi bwa gicecetse cyane. Urebye ni igitero cya Red Tabara igaragaza kwiriho kandi komeye. Robert, nicyo nagiye kubaza, iki gitero kitagamije gukuraho ubutegetsi kiba kivuze iki? Ubutegetsi kirabugamije, ariko ntabwo igitero kimwe gikuraho ubutegetsi. Yego. Kiba ari ukwigaragaza ko bahari bakomeye kandi biteguye kurwana. Yego.
niyo mpamvu buriya muri strategy z'inyeshyamba bagira ibyo bita surprise attacks. Surprise attacks zikorwa akenshi na mobile force. Bo ntabwo baba bagamije gutera ahantu ngo bahafate. Baraza bakagukubita ahantu aho bagutunguye bagasenya barangiza kiruka mugasigara mubibazaho kabisa. Ejo hari ubwo rero bashaka gutegura ibitero ga bitatu cyarimwe icyo bakagikubitara ikindi bakagikubitara ikindi bakagikubitara hariya bakabikora mu minota itarenze 30 bakaba bavuye aho hantu. Rero ni imirwanire ya kinyeshyamba. Ntibishobora kwitwa si ibitero by'iterabwoba kuko tuba tubona za Hezbollah bazishinja ibitero by'iterabwoba cyangwa za Hamas. Ariko inyeshyamba n'iterabwoba biratandukanye. Ushize yigeze kubidusobanurira. Aho bitandukanye ni kuri intent na method bakoresheje. Method bakoresheje ni ahantu bigaragara ko bateye mu baturage. Bateye mu bigo bya gisirikare no ku biro by'ishyaka n'inzego za leta cyangwa se z'ishyaka riri ku butegetsi. Hanyuma umugambwe FDD wasenyewe ibiro kandi uri ku butegetsi. Ibi ntibigaragara nk'intege nke ku ishyaka riri ku butegetsi. N'ubundi nicyo bayisenye bashaka kugaragaza. Ibyo tubona ubwo nicyo bashaka kugaragaza. Hanyuma subu reaction hari igihe nyamubaza ngo reaction irabiho kambwira ngo ntago bizi Burundi buri bukora iki ubu ngubu ko bushize bwafunze umupaka n'u Rwanda. Kiretse noneho nibasenya nibafunga n'ikirere ariko urumva u Rwanda ahantu ruriye na Red Tabara. Kuko buriya Red Tabara uko imeze sinekereza ko ifite n'imbaraga nk'izishaka kugaragaza. Urumva hari abantu benshi cyane batishimiye Burundi, batishimiye ubutegetsi buriho. Bababajwe n'iki se kuba buriho gusa? Oya, ubuzima i Burundi burakomeye cyane. Amazi ntaboneka no mu Bujumbura. Abantu barikorera amajerekani bakajya kuvoma ku kiyaga cya kindi babacyurira Tanganyika. Amajerekani ku mutwe bakakatana mu mujyi. Essence yarabuze. Essence yo isukari. Nyiricyubahiro Nevo yasobanuye impamvu yavuze ko hari umuntu wibye itunga ry'igihugu bari batumye kugura essence ariko ikibazo ngira ngo aherutse no gushinjwa n'indege ngo yagurishijwe. Indege y'u Burundi. Ibyo byose ni bibazo. Ariko umuntu baramurekuye babuze ibimenyetso. Ubuhe? Ubwo bashijaga kurya wari uyoboye banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi. Yararekuwe. BNB Banque Nationale du Burundi yararekuwe. Hanyuma ruri kumbwira bimwe mu bibazo biri mu Burundi uretse kubura petroli, kutayegera amazi meza. Ibikorwa remezo nabihari. Ruswa iteye ubwoba. Akarengane mu baturage. Mu gisirikare harimo ibibazo. Kubarwanisha intambara ya Kongo bambaye uniforme ya Kongo. Cya kabiri mu gisirikare n'abantu bo bajyana kuri tele muri Kongo. Nabahoze mu gisirikare cy'u Burundi cya mbere batemera igisirikare cya CNDD yaje yivanga n'igisirikare cya leta. Abahoze mu gisirikare cya leta nibo bajya kuri front line hamwe n'abandi bahoze bafite umutwe uhanganye n'ubu Burundi nabo bivanze kubera ari imishyikirano yarusha. Niyo bajya kuri tele. Abasendede bajya no muri Kongo n'abakomanda bake cyane. Icyo rero akaba ari ikibazo cyo gusa nko kwikiza abantu batari mu gisirikare cya CNDD-FDD babikemurira ibibazo byabo muri Kongo. Kandi ubona Burundi bwaragiye mu ntambara irimo SADC mu kiraka cya SADC
ikiraka cya SADC actually ntabwo ari ukuzana amahoro. Tshisekedi aravuga ati ni mu ntsindira M23 nzabahereza ibiraka byo gucukura amabuye. Yego. So urumva igihugu nka South Africa kirabikeneye cyane. Yego, gifite inganda ziyakeneye. N'ejo bundi mu kiriyo Namibia bagiye gushyingura wahoze ari perezida. Yego. Bakoreye inama. Perezida wa Malawi wa South Africa ndumva na Kikwete. Yego. Kikwete nabirimo. Kandi Samia Suluhu yajya muri iyo nama. Niyo mpamvu ku bintu bya Kongo birimo ako numvise perezida bavuga ngo yahaririye ngo n'Abashinwa ngo Abashinwa babubwira ko Burundi butuze kurenza Ubushinwa. Yego. Yarabisobanuye ariko cyenyoberwa abantu bamwe ukuntu bagera ku butegetsi. Yarabisobanuye avuga ngira ngo ahubwo yanagereranyije n'Abanyamerika aravuga ati nimba urugero umunyamerika akeneye dolari 20 muri ibyo bintu kuko ni imitekerereze y'umuntu utarigeze akandagira mu ishuri. Niba ushobora kubyumva niba uvuga Ubushinwa Yego. yuko Burundi bukize kurenza Ubushinwa twe muri siyanse tubara kuri GDP Yego. per capita ku muntu yinjiza amafaranga gaye mu Burundi. Yego. Aka nibyo Ndayishimiye yasobanuraga ati amafaranga urayinjiza ngo yamaze iki nimba Umushinwa yinjiza ngo agure inyanya wowe inyanya ukaba uzifite munsi y'urugo urayinjiza ngo yakoreshe iki. Ariko icyo gitekerezo ni igitekerezo okay ni debate iri hagati ya civilized Yego. primitive economy. Yego. Ariko still however you have primitive economy ishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Yego. Still hari ibintu ukeneye kugira ngo utere imbere. Yego. Hari inzu uri bwubake, hari imodoka transport urakoresha imodoka, hari ibintu uri burangure hanze, hari Uburundi se bufite uruganda rukora indege. Oya niyo bari bafite imwe yaragurishijwe. None se Uburundi se bufite uruganda rukora intwaro. Oya. Uburundi se bukora umunyu. Oya umunyu ngeracukurwa muri za Ethiopia na za Eritrea. You see? None se Uburundi bukora isabune. Sabune sabura ntibazikora. Kaba bafite bya biti by'amamesa kandi isabune nkumva ngo zikorwa mu mamesa n'amavuta yandi. Ibyo bikorwa n'ibihugu biri bafatiye ibihano. Bikora isabune yo mu mamesa. None se ubundi se wanatekereza ukiyumvisha. So igihe ikibazo cyanjye ndibwo kuvuga ibyo avuga nibishoboka 100%. Ibyo President Ndayishimiye avuga sibyo. Okay? Sibyo. Naho umuntu wari wese akandagiye uzi urumva mu bukungu. Yego. Mu bukungu tubara icyo umuntu yinjiza ku mwaka. Ntabwo ari cyo burinjiza gusa. Tubara quality of life. Tubara income. Yego. Tubara expenditure. Yego. Tukabara ivunjisha. Yaba yabivugaga ifaranga rye ritari hasi ku $1. Yego. So sindi bwo kumva icyo ni ikibazo. Icyo kibazo rero kirajyana n'ikibazo ngo cy'amadovize. That is leta y'u Burundi irangagu inshingano zayo ikazihunga ibibazo ishaka ibyegeka. Leta y'u Burundi ishinzwe umutekano w'Abarundi. Yego. Leta y'u Burundi ishinzwe economic recovery y'u Burundi. Ishinzwe kujerare abaturage n'ubukungu bwabo. Yego. So ubukungu buri hasi. Ibintu byose biri hasi. Lifestyle iri hasi. Abarundi benshi baratindehaye. Warageza igisirikare imbonerakure zikirusha ingufu. Imbonerakure zirimo empowered. A militia is empowered than a government soldier. That's kusubwa ibyo ngibyo ngo wazumbwira iki. Nta kintu wazumbwira. Yes. Reka rero ibintu
Perezida Ndayishimiye yavugaga ko Uburundi bukize kurenza Ubushinwa. Byakabaye bivugwa, iyo myumvire yakagombye kuba ifitwe n'umuyobozi w'umutumba uri Mushiha. Ntabwo perezida w'igihugu yagira biriya bibyumva. Ariko bari icengezamatwara yo guturisha abaturage no kumvisha stili ni politike mbi. Nanone urabaturisha nabi. Kuki ikindi CNDD-FDD ifite ubusahuzi burenze kwemera uburyo abantu bishyira hamwe uhagarariye ingabo bagakorana n'umuyobozi wa komini bakagurisha irimbi ry'abaturage ririmo n'abantu bahambye se cyangwa bakagurisha nta muntu uzi ko utanga amarundi 500 z'i Burundi, 500 y'ibiceri se, 500 francs Burundi, ukayahereza umuntu uri kuri Kotagade akagukingurira ukinjira mu kigo cya gisirikare atazi icyo ugiye gukoramo. Ntabwo ibyo bimureba. They are broke, really poor. So icyo ni ikibazo. Yego. No guhebwa kw'abasirikare ntabwo gufata. Mbese harimo ikibazo. Ikindi harimo guhangana kwa perezida w'u Burundi General Neva hamwe na secretary general wa CNDD-FDD. Ari aramutinya yuko ashobora kuzamuraniza kwiyamamaza kugira ngo ajye kuri manda ya kabiri. Ibyo byonyine harimo amacakubiri muri CNDD-FDD. Icyo nacyo ni ikibazo cy'u Rwanda se. Kirango wenda turuka kuba bamwe mu bari abayobozi ba CNDD barafunzwe. Ariko tuvuge yuko ufashe nuzi ukamufunga Bunyoni. Erega urebe reka nkuyobyeho gatoya. Urebe ngo mu Burusiya uriya Navalny niba ari Navalny. Bish. Alexei Navalny. Uzi ko uriya mugabo leta y'u Burusiya irimo irapanga n'uburyo bw'uko ashyingurwa privately, ashyingurwa mu ibanga. Do you know why? Uriya mugabo Navalny leta ya Putin yamutinyaga ari muzima, n'ubira cyamutinya yarapfuye. Robert, reka ngushimire. Urakoze cyane. Reka nshimire Robert Mugabe, nshimire n'abari badukurikiye. Nshimire abatwumva bari Bujumbura, nshimire abatwumva bari Kigali, nshimire abatwumva bari Kampala n'abatwumva bari Kinshasa. Mwese mbashimire n'abari mu mahanga ya kuriyo, mu Burayi na Canada na Amerika no muri Aziya. Mbashimire cyane. Twari turi kuri Ezra Boutique Hotel, niho dukorera ibiganiro byacu. Ni hotel nziza igezweho ifite serivisi nziza. Hanyuma ahasigaye mukomeze mukurikira ibiganiro bya Ukweli Times. Waruzi ko hari ahantu ushobora kunywera ikawa y'umwimerere ugatarama ndetse ukahakirira ibirori byawe byose? Nta handi ni muri Isa Coffee Visit Rwanda. Waba ufite isabukuru, urateganya ubukwe cyangwa ibindi birori by'inshuti n'imiryango, Isa Coffee niyo hantu heza ho kwakirira abashyitsi bawe kandi neza. Umwihariko waho rero, haratuje cyane, harasa neza, horoshye kuhagera n'ibindi byiza byose wakwifuza. Ntutangwe rero, dusanga i Nyamirambo ahafatanye naho MTN ikorera. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yawe. Isa Coffee Visit Rwanda. We've got you covered. Welcome to Visit Rwanda. Welcome to Visit Rwanda. Welcome to Visit Rwanda.